senang hidup di kampung, mengaju pai merantau. Mengapa langan negari kita sia menunggu tamu nanti ibu? Mengapa langan negari kita sia menunggu tamu nanti ibu? Jika merasai hidup di kampung, baiklah cuba garantau orang untung di sinan nasib baru bang tabang ki pulau batang tarandam. Untung di sinan nasib baru bang tabang ki pulau batang tarandam. Jangan dulu menjalang sana, yang sampai diri patang sumangai. Allah biasa hidup merasai, usahlah takui di kota sansai. Eloklah dia di rantau orang, padiah di kampung tarumi-rumi. Eloklah padiah di rantau orang, padiah di kampung tarumi-rumi. Kau merasai hidup di kampung, baiklah cuba garantau orang untung di sinan nasib baru bang tabang ki pulau batang tarandam. Untung di sinan nasib baru bang tabang ki pulau batang tarandam. Jangan dulu menjalang sana, dan sampai diri patang sumangai. Allah biasa hidup merasai, usahlah takui di kota sansai. Eloklah dia di rantau
orang Patiah di kampung Tarumi-rumi Elok lang hadiah di rantau orang Patiah di kampung Tarumi-rumi